Pozdrav svima! U ovoj lekciji upoznaćemo se sa radom na tabeli. Ovdje imamo primjer jedne Excel tabele u kojoj imamo 4 kolone i prvo što ćemo sada naučiti jeste kako da obeležavate osnovne delove tabele. Kolona se obeležava na taj način što stavite kursor na obeležje kolone i kada vam se pojavi ova strelica na dole, kliknete. Red se obeležava na isti način tako što kada stavite kursor na broj reda i kada vam se pojavi strelica na desno, kliknete i na taj način obeležavate ceo red. Celu tabelu obeležavate tako što u gornji levi ugao stavite kursor miša i kada se pojavi ovakva kosa strelica, kliknete i obeležite odjedanput celu tabelu. Dodavanje kolona i redova u Excelu je vrlo jednostavno i to možete uraditi tako što ćete obeležiti ćeliju pored kolone, krenuti nešto da kucate i Excel će automatski sam dodati jednu kolonu. Za redove važi isto, dakle kliknete na ćeliju, krenete nešto da unosite i Excel automatski dodaje nov red. U ovoj lekciji ćete se upoznati sa redom za zbir. Njega dodajete na taj način što kada kliknete na tabelu i kada vam se aktivira kartica Design, u ovom delu štiklirate Total Row, ne bi li vam se dodao red. Ovdje smo slučajno dodali jedan red, možemo ovako da ga obrišemo. I ovdje smo dodali Total Row. On ima svoj padajući meni gdje vam se nude funkcije koje možete da odaberete, tako na primjer možete kliknuti na sam gdje će vam sabrati sve vrednosti iz te kolone ili recimo na Average gdje će vam izračunati prosječnu vrednost svih vrednosti iz ove kolone. Ukoliko to želite da sklonite, kliknite na None. To bi bilo sve za ovaj put.